Suratul Cuma bugün günde Yuma surasının 9. ayetini qarab ötüp gitek. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah Teala özüne aşansalarga müminlerge müracaat etti. Ya ey iman keltiruslar, ellezine iman keltiruslar. Nudiye ida agar da ida degeni agar da anlatay. İza agar da nudiye saqrılhağız lis salati namazgati min yevmil cum'ati. Yom gün degenden anlatay. Yuma günü. Min yuma gündü degenden anlatay. Fes'au diye Allah Teala. Aşığıgız diye. Fes'au sa'a yas'a ol aşığıdan anlatay. İla zikrillah Allah Teala'nı zikir işlerge ila ev la degenden anlatayın. Paminani Allah'a. Vazarul bay' vazaru kaldırıgız degenden anlatay. Hem zara kaldır degenden anlatayın. Kaldırıgız bay' hatı ötüydü. Zalikum ol hezden üsün hayır yakşılık hayrun lakum hezge in kuntum agar da hez ta'lamun anlahağız Allah Teala'nın başı hüzlerin.